Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini kalangan hinagun panuntungan. Sin bata huling zaman bata tunggalan nasakitin pikilain. Bang sentuhan tulang pang tungudin tapilan. Hintapilan pang tungod sebab maling ketuud. Pamaranan mahambug turun maka ibu ginlengkat tangkan usuk nasasat. Misan maka pagi tasal dang kapangkat dasibu. Akan usok nagtuya patuhan piang ayo. Dugaing di mayayo dugaing inbaya di mapaling nalatak kuliling. Nagtunggalan himing nagtunggalan. Katiliput linggalan mabuntulin pikilan tutug hapag iskulan tutug nyayain pang tungud. Hapangajay imibug hapangajay baya pantun kianje di na kita malugi di na kita cukup bang bahasa pa English pa madrasa tunggal bang mamicara salinong tapindahon. Usugin bisa rahon magsusungin tahun inbaya magduruhon. Tahun na elaya po tinjunjung ibut-ibut kalu-kalu hitugu tusug yaon mapandai. Di magkatu pabay bisanggir makalabay di dasyang maghatay. Ya Abdullah madurug matawakal maisug asal niat maksud magpasampay sin maksud. Bang maksud sa mampay lanya pinlaw matay. In pagguru na buntay in pikilan naluntay limipay in pikilan. Pagguru piasaran nafsu indiulan pagguruwain naharap. Pikilakal naligap bayak na insimugbat ang karong nagpikil piarayaw inpiil kalu-kalu hitakdil. Kanay makatapa pagabot mahinat inpikilan simangat nabot sugalimit hakulangan bimiging sakali simib. Simi patandawan inbawa iba-iban nagpapanawharan. Miurul haulihan miurul na inusuk inpanaw piakusuk hababai mahambug. Usalin nayak maksud barahon kaurayang may agpasuku.